అందరికీ వందనాలు. ఇంజవాయించి బైగులేతినాని. అందరికీ వందనాలు. The Leprosy Mission Mizoram in Khom Pui Mang Tura Zanina Pathian Chibaibuk Tura local Khom Zong Te Pathian Mingin Le BCL Le Ayo in Zavain Chibaiga Book Chewa Zanina report Pek na hun chatak min siam saktu Pathian Le kan shwai tu te chunga amasa in lom thu kasoi ni sela richonin kaming hi in shevek to thoin karenga kan soi nan le ve shimshim manga Ramthianghlimi Sailo kania ropui khwa na thial district ami kania zan ina hianin ka nu le pate anron kal theilawa chung kolama boina omdeo wangin kanau te le ka chianten min toy om theya chunga khan lom thu ka soi du ani ti chonin tu na hianin Andhra Pradesh Bapadla district Bethany Leprosy colonia hian TLM Mizoram Tirin Missionary in kathok meka nikuma TLM Mizoram in Missionary anlak don khan Pathian ko na ngain kadil ve a chon Pathian in ke mitling lo tak Rawngbawlna thok ve turin min lo ko ve a shwai tu te kaltlangin Ting lo le maila Pathian in kan Rawngbawlna tur zone hi alo hai lawa kan ti thei to ka hianin ai Pathian hianin nge na hi lo thok zel nin ka sia a zan ina point Pathian he na lom thu ka soi do a ti chon ni kuma na thiala TLM in khom puya khan tir chwa na hun kan neya min neya ti chon orientation te kan han nei le a chumi nuwa chuan kumin January ni sompali khan tuna ka omna Bapadla Andhra Pradesh hi kan executive secretary Reverend TC Zaudin Sangale annu numasha tile kan campaign secretary Puthanjwala te nen kan pana chuan an ni han ni thum min champui nuwa min hosana an hotu khachu Mizo dang ve talo chu lungte leng ve khop maya Puthanjwala po kan ngai rum amai ro chu Pathian khogai na ka chang na sa mema ke ma pon ka hupur mema ka lungte po kha leng lo ka mai ro chu Pathian khongai na zara lungleng shomin ka omlawa chen rwal chate chiante Pathian in min pe a Pathian he na atharin lom thu ka soile du bokani ti chuanin Bapadla kan thlenga kan thlen car le atang khanin home visit te nein kan colonia pastor Samsona ka soma ti chuan home visit te kan neya thakha chung vel in kan colonia in kha zathum chuang ania kan tlo chuak mana tong trai na ti khang ka nei thina ti chuanin kan tlo chuan nuwa chuanin arem chandan le an mamo tu te azirin tong trai na nein ti khan ka chuak ve le thin bokani ti chuanin Bapadla muna khianin TLM Mizoram Enkul dressing room le hospital office kan nei boka rehab kan tia he kan bek how an siam na mun hi awma chungte chu kan enkola nitin heng hawi ka tlo kwal china in hai te na oma abikin dressing room hi kakal nasa ka ti ve thei tok ning ka sia leprosy patient te mangaya an pan te tuam sakhi ka ti ve thei tok ning ka sia thei to pin achang chuanin zinga te pum nuam lo deu chungten kan kala rim cheve tak te po khan omani ma se Pathian khongai na zara heng kan dressing te po so ei tuilo nan po ka mangai lawa Pathian khongai na ka changna sa ema a chen phei chu an ke lelam apana dikhan dressing ngai kha an taksa po khan atama I mani kan ron chwa mani lok khan pakhat phei chu min boral sana an li phei chu akele lam kha pan na sa ema
Dr. Deva Varama kan tia kan kolonia ma pas Dr. Omchin ania ani hawin ake kha he ake chang chin deuh zong hi troi anh tiếng cái tiếng in lâu tiếng lòng cho tiếng han cần tận sa cái này tiếng chuan tiếng thế han cần tiền ní tiếng dressing ngay anh hoa pay chuan in biopsy te kha kan han la kan sarte lo ni le nga la ti chuan in an taksa te lo chak lo tel tela dressing room po local thei to lawa ma se ni tin dressing ngai chian ina te kan va pan chila ti khan dressing te kan ne ve thina wan doi thak takin kan ron kan ma lok ni khan min boral sana ti chuanin tuna hian bapadla hian leprosy patient hi za som ni panni an ommeka ti chuanin hei leprosy patient hi kum som nga chin tunglam deuh vek an ni to chaklo tak tak te an ni kum tin mai hi mithi leprosy patient han kan nga ma sang hi som ni pakhat khan mi som pani in min boral sana sang hi som ni pani ni thum chawvela khan pariat pakwati ten min boral sana chuan kumina hianin mit leprosy patient bi ka hian mithi som pakhat kan nei to Hani loka chumi pularau tata kati ma cha pe chuanin kan ka in hnung loka mi hi zana alo mu hlum top meya asma lo nei bok nen leprosy patient yani po pathian khongai na zara leprosy patient te pathian in ka na tur taka danin ka sia an chan ka ngai to an khongai thak em an mua hian ning mel putlo sham sham hi katum thina engang pon dressing ngain hau tak ma sela an mani atang zo khan chen cha an lo ning deuh zok thina dressing ngai reilut tu angte mani athi ka ti po chu chu akele lam le lamba ka ke inakal thei to lo wangin atolina tol top to akhu pani kha tolna lo pan le boka chuan kan tuam na hnuai lam da ale lam le lamin tikhana lo pan le akhongai thak em leprosy patient te hi an pan adam har em andam achen an handama achen an lo na le thingpui no sa an to ringot ponan kutte lo dur le pup pup china tikan ha thak thok thei an ni lawa an khongai thak em heng an na ba ka hian bp sang zun thum sugar ti te pumlam panga har san na tele he leprosy nat na hianin mithi akhoi chin boga I operation mit zai ngai te an tam mit chalote chen khat phei chu mit khap thei to lo tia an mit meng reng ang chi te an ni mit tui te hi aron luang zoi zoi renga chen phei chu tia ang kha an nian khongai thak an tan hianin thei to chwa zelila ka du boka ni ti chuanin dressing hi kar khata voi thum tho chan ni lai le jirto pa te kan nei china heiba ka hian chu anasa zwal ni tin dressing ngai te achangin an om china khang te kha kan dressing chin boka tuna hianin hei biulai hi kan common kitchen kan cook ania tuna hian leprosy patient ma nia erong in bol thailo gudle ke nei to lo tele chu an thingpuin no mai me upon in tina khatyang ani wang khan kitchen hianin eitur anina lo siama chungte chu mi som panga in tuna hian ni tin an la thina ni tin voi ni a chhum thina ni ti chuanin ni tin a dressing nga hi mi som ni borvel ania azati chang takina ti thelo achan chu achangin an lo nat belle tyang te kha ni pathian khongai na zara ka dressing hianin ka uluk sak thina fai takati sakhi ka du thina dresser hi kum somli vela thok to ma sengin ka dressing kher du te hi anom thina pakhatalo olpon ke ma kher te min hak thina kan dresser pe chanin ngatige kum somli ka thok to nangma dressing kheran du thin te hi min di thina wang pa hian fian thu hian tuna karon ho turte po I ho de iten tunge min dressing sakang ten ti ve tang khan min ngai min thalel ve lo ho le wat ro ten ti ve ni ti chuanin chu ka kal nu hianin leprosy patient bi ka hian mi pathum anin ka sha min boral san to
ni tin deuh thoa dressing hanin dressing sakta ka chuan an boral te hian an thi te hianin meichia om nem ti taka ril ru han na du thin khop maya chap zoi zoi te pon gad thaliam ve thin ani ti chuan heng ba ka hianin dressing ba ka hian bandage kat le roll te hi dressing room a hian kan ti nga vek thina heng te hi ka ti pui thina chu ba ka chuanin office a hianin ni tin ka kal thin boka chi chuan rehab lam hi kan bek siam na yang ka tlo zeu zeu thin boka chang phei chuanin thuron te ti dan tur te po ka shil ve thina a the ang in ka pui ve thin boka chu ba ka back order a om hianin tong china bulchan hi an du ve thina tong china nei tur te pun min ti bok thina tuna kan bek ron ken te po hi an thui ani a ti chuan kaushan lama ka Rawngbawlna hi tuna hianin income hi zanbi ka ni lai le zirtop zana kan nei thina Sunday zing hian income kan nei boka Sunday zana hian youth meeting kan tia chala income kan nei thin boka chuanin know how women prayer meeting hi zirtop ni apiangin women prayer meeting kan nei thin boka chunga te chuang ka tel pui ve thin boka ni bapatla hi kan she cheu to mai the he kan omna kan culture te le kan abawra ka in anglo em ema hilai chu alum em ema amai ro chu pathian zara ka hupur alum ber ka hupura mi pong ka kaldon khan alum ro puise om theidon mi mintia ka hupur na ber pakhat khan ya ma se pathian zara shom kholum ma wang han shom lu tukin ka om lo te kha amak ka tia ka van ne ya pathian shoina ka dong na sa em em ani ti chuan khatin income hianin zirtop zan le rin zana ten thu ka soi ve thina achang chuanin English in ka theang toking ka in bo sai ve toi te ten chung te chu Telugu chung ten kan leta translator translation te Google translation te ne te hang kan te Telugu le tur kan English po chu tyang ina thiam nal em big lawa chu wangdan te han the topping and bo sai ve chang chuan English ten ka soya English a soya translate de tur bo khan in lama kan lo in en lok vek chin kha nga ya tyang te chuan kan te ha chang in Telugu chung ten ka soya na se an chong thuki har em an kazya sa po hi kasya thiam dana kazya po hi hanchar po han lo dik lo le china ma sengin Telugu ka kan han soite an lom ve em ka soi zoi chang kuten lo beng ve dar china ni ti chuan khatin chol ni ma sabera han khitla ya chuan sakramen an nei china undanga changin pastor ron kalamin ron nei pui china voi khat phei chu helai kan ti dan ani siloi tlai chon sakramen nei han upa ten wain lan na chong chai ten nei china khit voi khat phei chu khita wain lan na chong chai nei turi min te kan ti dan ni silo kan nya la ma se min ti lui tla tawang khan chung te chu kan ti ve boka ti chuanin mi mal hian prayer meeting an ti thina pathian choi moina hi ani deuh bera tiang chun an hoi hot an nei war em henga te ka tel pui china zai tur te hian min ti ve china ti chuan in khom hianin kan zai china ahang hian mic longhorn hi biak in chungan da ti chuan ahang hin kan zai lo china latte wa tang po hian kan zai hin lo she china tiang chuanin hun kan mang thina tuna po hei zai turin in du lu tu ka karong ka pui te chuan ma se hun om lo em minute sombang hun min pelawa zai thiam kan ni em lo boka zai lo tura ngai la ti chuanin eile invel alo dang lama khita chuanin an chome te an be thakin mashalan or em pumlam hian angei lo ve deuh thina chang phe chuanin ma sengin pathian zara har san em chu ka tok lawa tin an tui fin ran nei ni boka an tui hi ala ina atlak lawa ti thianglim le photte nga ya ti han ti thianglim sa te kha kan le thina
Pathian shuai na kadong na sa em kalaton ngai lo ke po ka kalmain leprosy patient po voi khat ma lam hungai big lo kania tianga pathian Rawngbawlna leprosy te ta na Rawngbawlna dressing kan ti an taksa an ti sa thi to te chang phei jang kan zai thak sak ve lok chang kha oma engma nurse po kan ni lawa medical lam engma ka shela ma seng khati chung khanin min ring ve ema kat ga dressing te kha an du ve zok te hi amakatia pathianin ka thotur tak arwat te po nin ka sha ti chuanin kan kaltir khan quarters kan nei lova guest house sa ka oma chuanin kan June ni som ni pathum han quarters kan sa guest house bulloka han June ni som ni pathum khan kan executive secretary Reverend TC Zaudin sanga pamadina le Reverend Emmanuel te bapadla mi le sa nia hetai zola ania an panin ron kala ka quarters te honna le pathian hena hlan na te min nei saka quarters tharani engma bungrwa omlova abungrwa da tur zong te min ngai to sak zunga kan shwai tu te chunga po lom thu ka soi du bokani ti chuanin kaushan hau ten bang lewin min chong trai pui thina min ron phone fo thin boka in chunga lom thu ka soya min chong trai pui zel tur point ka som cha chu leprosy patient te po sel lo tak an nia chong trai na min thlen pui reng tur han kan du bok chawa hey ele inte lein an lo na pum lama hen tle min har san te ka to ve deu thina le chong thua te po tun aya ma kan lo son zel the nang han chong china min shat pui zel tur khan karon ngen bok chewa ti chon karong kal pui te ho hi ni som pani kar le tho le a hian an hodona ke chu tle min kala cham nu fal dona thlong takan ho the nan po chong china min lo thlen sak ula ti chuanin Leprosy mission Rawngbawlna TLM Mizoram tena kan Rawngbawlna a thlon lova rong hi kanin bol sak to na ni ti hi kan shat ka thar ka du ema a chan chu kanin khoma piang hianin Mizoram tan hian an thei to pin min tong trai sak thina kan antana kan in pek nei thon lawa an nin chong trai nei in min ron zui ni ti hi shaila tun ai hian na tharin in pe thari la ti he ka du ema chu kan ngen bok chewa Phar ten ti sa le tharawa damna an lo chanzel theinan chong trai le thil pekin thei top chwa thar turing kan in som ngalani ti chuanin kan colony BCLM kan shwai tu ten lom thu soinan tin bek ten te kan obi te chin te pek ve an dua chu tu na pek na hun do mangila executive chin ta kha kan do ma sengin bags englo sa kan nei tam lo ba ka thona ken tama har sa a theilawa chu wang chan min lo she thiamula obi chin kha kan lo pe menga kha ka tyang ka lo chhar ta panga kha ta han lo chwa kan in thi thu lo kanga chanin bag kan in hlan na kan nei don ni kan soile du lok chu bag hi eto na kan lo ken hi an thui thar nia a model thar ve de le kan ya pe kan do mi pa bag turi thui sa kan lo nei si lawa mei che bag de kan pe do mi pa a poi lo tor ga ngai chan chu an du pui ten ti lom kha poi mo a chu wang chan an du pui ten lom kha chanin a lom ani mei